Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate emisiju sa dešavanjima u glavnom gradu te opštinama Tuzi i Zeta, koju za vas priprema redakcija Podgoricom dnevnih novina Dan. Ostanite sa nama i pogledajte. Ustavni sud vratio je u pravni promet DUP Zabjelo-Ljubović, čime se otvara mogućnost da se u kvartu ispod Ljubovića mogu graditi nove zgrade. U Zagoriču ozvaničena gradnja višenamjenskog objekta, a ovo je prvi kamen temeljac vlasti koja će uskoro obilježiti godinu dana rada. Mještani Komana tvrde da je kroz ovo naselje Uprava za kapitalne projekte asfaltirala selektivno. Preskočene su kuće, a asfalt stigao do pojedinih livada. Ustavni sud ukinuo je odluku Skupštine glavnog grada o stavljanju van snage detaljnog urbanističkog plana Zabjelo-Ljubović i time ovaj plan vratio u pravni promet. Odluka da se stavi van snage DUP Zabjelo-Ljubović donijeta je u novembru 2020. godine, dakle u prošlom sazivu parlamenta kada je DPS činio većinu, a preispitivanje te odluke Ustavni sud pokrenuo je na osnovu inicijativa porodice Rašović kojoj je blokirana imovina. Advokat Borislav Rašović kazao je da su protiv glavnog grada podnijeli tužbu Osnovnom sudu sa takozvanom eventualnom kumulacijom službenih zahtjeva. Primarni službeni zahtjev je isplata pravične naknade zbog ograničenja prava svojine, kaže on, navodeći da su tužba i tužbeni zahtjev utemeljeni na dobro ustanovljenoj praksi suda u Strazburu. Prema praksi tog suda, zabrana gradnje, što je posljedica zatvaranja DUP-a, potpada pod ograničenje prava svojine i predstavlja povredu prava na imovinu, rekao je Rašović. Mitar Šušić, šef kluba odbornika Nove srpske demokratije, smatra da bi Skupština glavnog grada trebalo da preispita slične odluke. Nadam se da bi po analogiji sa ovim slučajem Skupština grada trebalo da revidira svoje odluke i u predmetima koji se odnose i na DUP-ove Gorica C i Stara Varoš, kako bi izbjegli situaciju da neko od vlasnika podnese ustavnu inicijativu koja će očigledno biti osnovana, smatra Mitar Šušić. On će, kaže, formalizovati ove zahtjeve na prvoj narednoj sjednici. Zagorič bi za 18 mjeseci trebalo da dobije višenamjenski objekat u kojem će, između ostalog, biti smješteni dom zdravlja, tržnica, apoteka, pošta, klub penzionera, sala za sport, a ispred parking i dječje igralište. Kamen temeljac su položile gradonačelnica Podgorice Olivera Injac i predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović. Beton iz građevinskih kolica su u temelj sipali i Luka Rakčević, zamjenik gradonačelnice, direktor Agencije za izgradnju, odbornici. Vrijednost objekta koji će raditi gradnja promet je oko 3,4 miliona. Čelnici grada najavili su i druge projekte za ovo naselje, kao što su rekonstrukcija ulice Branka Ćopića, izrada projekta za ulicu Ludviga Kube. Zagorič je jedno prelijepo naselje, veoma blizu centra i kao što znate, dakle, danas smo počeli negdje onako zvanično sa radovima na multifunkcionalnom objektu. Cilj nam je da uložimo što više, posebno znate da zadnje vrijeme, zadnjih dana puno ulažemo napora da rješavamo tu putnu infrastrukturu, određene saobraćajne crne tačke u gradu, jer negdje to identifikujemo kao jedan od gorućih problema, pored onoga naravno akutnog problema sa nedostatkom parking mjesta u gradu. Zagorič zaslužuje mnogo više. Evo, upoznati smo danas koliko dugo nije ulagano ovdje. Počinjemo da gradimo, počinjemo da radimo. Kao što vidite, ovo je još jedan dokaz da koalicija funkcioniše u Podgorici. Ovdje smo svi prisutni danas, svi zajedno, onako kako i dolikuje našoj koaliciji. Ono što smo obećali građanima ispunit ćemo, a oni će naravno najbolje suditi o tome kako je koalicija radila. Dakle, srećno građanima i građankama Podgorice, čestitam i ovim mještanima Zagoriča. Oni zaista kao jedno veliko naselje zaslužuju odavno jedan ovakav objekat i evo moći će da uživaju ne samo u multifunkcionalnoj sali, nego i mnogim drugim sadržajima koje pripremamo u narednom periodu za Zagorič.
Gradonačelnica Olivera Injac je obišla i osnovnu školu Branko Božović, gdje je razgovarala sa direktoricom Biljanom Stamatović i odbornikom Pokreta za Podgoricu u Skupštini glavnog grada Dragutinom Vučinićem o prilazu školi. Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Dragan Senić, odgovarajući na pitanje dana šta je sa tenderom za raskrsnicu kod Vezirovog mosta, kazao da imovinsko-pravni odnosi predstavljaju najveći problem te da su u fazi rješavanja. A jeste li bliže rešenju da se Zagorič otvara ka gradu širenjem ulice baš te drugog crnogorskog bataljona ili možda ulice Ludviga Kube pa dalje Beogradskog? Reću vam, ovaj dio znam, ovaj dio Ludviga Kube pa onda prema Iva Andrića, ovaj dio Ludvika Kube jeste baš, znam da ulice koji se, to je krak Ludvika Kube, ima onaj dio Ludvika Kube ispod Gorice koji ide pored Šina, Šina, za sada ne, ali ćemo ovaj dio da radimo, sad radimo projekat Ludvika Kube od, znači ono gdje se završava, jeste do Šina. Ali je možda rešenje tunel kroz Goricu? Pitali smo i da li je jedna od opcija gradnja tunela kroz Goricu. On kaže da je to bila ideja ranije, koja nije dobila zeleno svjetlo. Zanimalo nas je i koje ulice u Zagoriču će dobiti novi asfalt, kao i da li će biti rađena ulica Nikole Tesle. To vi znate da je to bila ideja ranije koja je bila, koja nije dobila zeleno svjetlo. O tome se treba ipak razmisliti detaljno. Tu su projektanti i oni koji se bave, ajde da kažemo, stvarima u smislu projektovanja i planeri su tu, koji ipak vode računa o tome da li takvi sadržaji utiču uopšte na Goricu i sve ono što je. Vi znate, on je bio predviđen da bude pored crkve Svetog Đorđa, gdje su ni teniska igrališta i da izađe ono, tako da to je bilo prije možda jedno 15-20 godina. A koje ulice u Zagoriču će dobiti asfalt? Ono što mogu da kažem jeste da ćemo mi vrlo brzo ući u Branka Ćopić. Znači ulicu to je od Šina do Šina, da skratim 910 metara je ulica i imali smo nešto imovinsko-pravnih problema koji su se riješili i vrlo brzo ćemo ući u rešavanje te ulice, znači radi se totalna rekonstrukcija i bit će tu i 2 upojna bunara, tako da vrlo brzo taj dio Zagorič, to je Zagorič 5, će dobiti novu funkcionalnu ulicu koja je jako bitna uopšte za Zagorič i funkcionisanje tog dijela grada. Stanovnici sela Ćafe u Komanima nezadovoljni su načinom na koji su u prethodnih 2 mjeseca asfaltirani putevi. Oni tvrde da se asfaltiralo selektivno, da je asfalt u pojedinim mjestima došao do livada, štala, njiva, ali ne i do 20-ak kuća ovog sela. Došli ste danas da vidite samo koliko se selektivno radi u ovom selu. Ovo je čisti primjer, znači asfalt koji nije ni presvučen, znači išlo se selektivnim putem, nije se obraćalo pažnju na stanovnike koji žive u ovom selu stalno, znači asfaltirano je u ostalim, da rečem, zaseocima Komana, asfaltirani su putevi koji vode do raznih šuma, imanja, obora, da ne kažem sad i prasedarnika i štala, međutim nije se gledalo da se fino iz svakog zaseoka po 2 osobe ili 1 osoba uključi u to, da se fino raspodijeli, da se ide ka tome da se prvo asfaltira ljudima koji su stalno naseljeni tu, nego se jednostavno išlo nekim selektivnim pristupom, ne znam iz kojeg se razloga to zapravo i radilo i eto. Ovdje se samo radilo selektivno. Samo jednoj grupi ljudi, bliski jednom čovjeku, da ga ne pominjem, neka ga pomenu institucije koje su zadužene za to, imali bi što vidjeti, ima šta tu da se kaže, tih nepravilnosti, to ćete vidjeti pa ćete sami procijeniti. Ovo je Oraovica. 800 metara toga puta, 10 porodica tu imaju vlasnika kuće i imanja. To nije su htjeli kaže, nema to prioriteta. Ne može to da se radi.
Esmin Bećović, direktor Uprave za kapitalne projekte, koja je bila nosilac posla, navodi da je sanacija lokalnih puteva u mjesnoj zajednici Komani rađena u svemu u skladu sa zahtjevom mjesne zajednice i elaboratom koji je mjesna zajednica dostavila glavnom gradu i Upravi za kapitalne projekte. U nastavku pogledajte kada će početi asfaltiranje puteva kroz Pipere, koje je sve odluke donijela Skupština opštine Tuzi, te kako će da izgleda pista Sule Radova koju će Komani da poklone glavnom gradu. Tokom obilaska kružnog toka na bulevaru ka Tuzima, a čiji se završetak očekuje u narednih nekoliko dana, gradonačelnica Podgorice Olivera Injac je najavila da se nakon toga putari sele u Pipere. Dan je godinama pratio i objavljivao u kakvom su stanju putevi u brojnim naseljima Pipera. Objavljivali smo peticije građana, zahtjeve preko sekretarijata mjesnih zajednica. Nakon ove izjave gradonačelnice pitali smo preduzeće Putevi kada će tačno početi asfaltiranje puteva kroz Pipere i koliko kilometara saobraćajnica će biti obnovljeno. Tražili smo i da objave dinamički plan radova, ali i da saopšte da li će se raditi po zahtjevima građana upućenih preko nadležnih sekretarijata ili na osnovu nekih drugih dogovora. Postoje zahtjevi stari više od 10 godina. Prema našoj internoj dinamici, početak radova na području Pipera je planiran nakon završetka kružnog toka prema Tuzima, a to je prije 15. aprila. Taj dinamički plan izvođenja radova pripremljen je još na početku tekuće godine. Nakon predmjera radova i dodatnih konsultacija sa mještanima, blagovremeno ćemo informisati javnost o tome koji će sve putni pravci biti asfaltirani i koliko će novca biti izdvojeno, saopšteno je iz Puteva. Na sjednici Skupštine opštine Tuzi donijeta je odluka da se sva fizička lica oslobode plaćanja poreza na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište za ovu godinu zarad ublažavanja finansijskih posljedica nastalih usled poplava tokom prošle godine. Sa druge strane, Sekretarijat za finansije oslobodit će obveznike plaćanja naknade za korišćenje opštinskog puta za period od 4 mjeseca u cilju ublažavanja finansijskih posljedica nastalih rekonstrukcijom dijela saobraćajnice Tuzi-Božaj. Od novembra prošle godine do marta ove na magistralnom putu Podgorice-Božaj bio je obustavljen saobraćaj zbog rekonstrukcije 700 metara saobraćajnice. Odbornici su saglasni da predsjednici organa upravljanja, odnosno odbora direktora ili savjeta u opštinskim preduzećima i javnim ustanovama dobiju 200 eura na račun naknade za rad, a članovi ovih organa upravljanja 150 eura. Dosad su predsjednici primali 125 eura, a članovi 100 eura. U cilju očuvanja zaostavštine crnogorskog senatora, kapetana i mudraca Sule Radova Radulovića i afirmacije istorijskih, prirodnih i kulturnih bogatstava Katunske nahije i Komana, Fondacija Sule Radov donirat će Podgorici bistu Sule Radova. Inicijativa je predstavljena na sastanku gradonačelnice Olivere Injac sa predstavnicima fondacije Miomirom Jovanovićem, Branislavom Radulovićem, Ilijom Radulovićem i Vesnom Rubežić. Dan je objavio model skulpture koja će biti izrađena u bronzi. Autor je crnogorski vajar Slavenko Rakočević-Rakoč. Uprava za inspekcijske poslove predložila je glavnom gradu da poslove premještanja nepropisno parkiranih vozila ustupi parking servisu, a da pisanje prekršajnih naloga povjere službi komunalne policije. Upravljanje paukom i izdavanje prekršajnih naloga za nepropisno parkiranje vozila tadašnjoj komunalnoj inspekciji povjereno je u novembru 2018. godine po odluci o organizaciji i načinu rada Uprave glavnog grada. Upravo izmjenu ove odluke traži Uprava za inspekcijske poslove kako bi se ovi poslovi povjerili parking servisu i službi komunalne policije. Bilo je to sve što smo pripremili za danas. Više informacija potražite u dnevnim novinama Dan ili na portalu Dan. Doviđenja.